Undiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Dapat Daniel P itu ini dia bajan bertim ta. Ini di Mirinda mah Destina film Junam. Ini di aktor Junam. Ini tu kan ai koi sepang jong Mirinda mah aku lu baik koi kamak film bat ngakai. Angkan bagi baik bat ngak. Te hakapur by Mirinda Iwan ga itu ka Iwan le audition ga tu ka film by now. Dengar lah hatu to ngadi aktor jong tu ka film ini singong lai sila sajit kan belau aktor. Demi Iwan le audition ga tu ka film. Dengar ngai kena ai hakani ka hak tu ka film mah. Hak tu audition ni tak nak long beda acting na plan gitu para bon le audition itu ibet lagi ni. Teka problem yang producer jom ba bisi walang hatu bisi yang ba yang ba ni ngimna ka ban sim meeting na mar ba ikam ikan ilong gentei baru spa mo ilong kari am gabet ilong ikop berta ban akduk hatu film nama dan kam aktor duk ma yang geti te mi long ramon long ranai itna plot acting na ma na ban sim na mar bolong ilong classic long stylish ma dem nu mi hap le karu na tau ijit no yei bai. Te hakta kadom ngapa dan hapur bang iya gitu ka clips audition ngan sim na film junong ngai lada iba interaction dengan sakot bang film junong ngai te nang kata ni saya kendo ngasa phone ini tengok ngai kendo kan tantang ini ya rekam tantang ya kendo hari nang tempat Kecil ayu tu bapi ya shat per ini. suki pasuki ketu bakal Pak Ayu lagi wajan be Oh, wajan baik. kan itu mana show wajan bayi balik kan ketika fast kasih kontroversi haka ni hamil lain Pikir bapi kan? Pikir bapi. baru di producer baru di beli yang agen jika tu yang producer berlis jika tu jual kalau minta apa kalau so many long shit tu kan lagi berem kan bagi producer baru kialang hancur kalau waktu tu film kalau tak kilong agen jika tu gaji jual kan apa tahu nilai jalan film kali film Tu bakal hit pak. kahit. Then lembak film Junam ni bang isaya poi hadu bercina gini ni film enta isaya bande ke